Atoshi ampio alhu shigim thani ena nong chijehena video hipo jangena ampio alhu plena ga nong kumtsu kmats peni video hipo ye gona khoto yongna nong kumtsu plena ga ashakaktora use penje nong shigim thani ampio alhu na abotulana atsu ayaga azaga ashi agaw jelikumtsu asala tsogodulana lokwe ena asala atnyu kapesna sabatsala ipikutsu Dilihi ampiuna aklokhe kumgatsu shikimthetsu tiongna ning Christian kumtsu atsala hipo akimtheshi piniyaga masa ikemu sabat tsalaye kyu tsalakya ning Bible lana jindulo look akhem kukthu hopung bidilana pi tipo tsalaye mcholani sha ena sabat tsala huthu venkyu do shive Yesu Christaye Friday tsala momu mcholani cross lana Rom gonna bayadawe ena Jesus Christa ye tipo sala katsne ilom pezuna akmo kilvela pa chikhove tipo thogu look akhem kuktho lopung choglana bi banangya asmo renguna akhokchungu ena nupe khekyu kutoni akila ove tuplani momu Saturday loye ayezalono sabat bin loy pipa kyutoi banangya aklo khai Jesus Christa ye Friday chalan thive ena tipo thogu ye Saturday momu sabat kyongna ayazalana yepepa akyutoi apostol mi totim ko ena Jesus Christa ye aklakhe tipo thogu luka khem kubde lakhi totim ko ye taga khani momu Sunday ina khai theno akhoku chungu kto pepa akyu pesa akmo kila we Jesus Christa ye Sunday momu taga khan ina kha akmo kilvelana khai thove ning kumtsna ti thani ena ningna Gimyam zauna pijana baya atsala hipo Jesus Christa na khai thokyu tsala hipo ka pesna first day of the week ipipiani momu apne tsala dola atsala atugu ipi kupepani yongna ning kumtsna mtsakai itulva Jesus Christa ye Sunday na khai thogo ena Sunday ye apne dola atsala atugu shani ena ning na tishi hesai si erana baya Saturday na atsala akzinshani momu Saturday na sabat hipo ye akhne ilogam philana ampio alhuna Adam ena Eve tse ena tishi itaga Israel mogol kilaga ampio alhuna ayeza chiglana sabat tsala hipo pesna Israel mi tsepepani ena itaga mosalana Jesus Christa golkiktola sabat tsala hipo pepmhesasi yakapepani kyuongo Jesus Christa pambioga sabat tsala pinpepani ningna look akhe bidi chaga chola phijana paya tithiu jisiya pa sapthukwa narzar la oe ena sabat tsala balhwayelana shichekyu to synagogue la u bana ku chou yes phinie putho Jesus Christa ga balhwaye to sabat tsala pini pepani Dilichik mwe ikemu Jesus Christa khopem go sabat tsala pini pepane Jesus Christa ye panakhi thove tu atsala lhobdi hilihi mwa ena apostolum ko ye Jesus Christa khopem ko ye ampe shegl hobdik tola ayaga pola ache tipo holkila apostolum ko ye sabat tsala pinje ninga apostol mi chak thchab la phijana pa ye mtkhai philnani pama ye Mu Barnabas and Paul Pamaye Berga Kevena Pisdiagakla Antioch la ere eno sabatala los nagokla ika Apostle mi chakto lobdibdi Akini sabatalo loye tauna akemi khamlikina tanokumtsna ambiulauna erekyus sa chilinke ere ningna Bible lana mtsakai itulani Apostle mkoye Jesus Christa khopem koye Jesus Christa na thiveke thiugo Jesus Christa na atska pleku veke thiugo sabatala pinije ampe shegel hobdik tola tishi sabat pini ache Apostle yesla likino ningna Apostle Paul no sabat hotache bidi Pinikyu Pilnani. Ningna New Testament la Pijaya. Tilhi Sabat ye Sunday lo kilsu vibe curious lanamo Pimla. Apostle na kilipepa mwe. Jesus Christa na kilipepa mwe. Ikemu Apostle mi. Ena Jesus Christa khopim kumts panaktiktola sabatala pini aje. Ikemu kishipuzna ning Christian akichu no. Trakani momu Sunday sala ikilanja. Trakani ye asa atu kumlam kona khatsne mlachi ku tsalage kishipuzna atsala hipo ning Christian na pepnhessi yagvekya ningna history la phijana pa ya
akakau Constantine na Christian shive ena pana march ni akhak thanam kulaki edilana timkum chu Christian kum chu Sunday ikhil masai Sunday namasai ku tipo yeza mlasve hiye apostol na kilipe pamoe Jesus Christ na kilipe pamoe ikemu akakau Constantine na kilisikyuke he timna kilisikyuke ampio alhona kme jong Jesus Christ na mtsakhay mathagi he bungu chaga tsinlana bi niye musna sakyu yeza era tungkup na kutse kyu shiphawe tinke yege bi kumsike vilo niye tipako shiphawe tinke kumo puzu tipako shippu tinke yege Jesus Christ ye ayeza hipako shiphawe tinke yege moe ikemu hipako kumtse Jesus Christ na shikpu tinke ongna ayaga hipola yege ena Jesus Christ na bakhope mla bi mathagi he mku bidi mku sisala momu sabatala lono kahapo ke pu shimon ke ampiu alhovila khui ini alo Jesus Christ na bishipo itula ashakha laga ampiu alhu sumsa chekimi ampiu alhu yezapa pechengemi ya sabatla akim theshi khilna ne pu bishipu itula ti ongna ashakha la gachegme erkela ampiu Jesus Christ na nongya akirin shalo sabatla la gachegme ermo ke bushi nong hapo mo ke bushi akirin shalo bi ampiu alhu na mtqi epepani ene itaga Isaiah yes lozogo mkuklana bi ayaga kithe ena kunga kithe laga ningkem tsu sabat la pinani ipi kyongna sabat la hiboye akhne ilgam philana ampio alhuna adam ena ifts ena akhne khave ke thugo atzu ena ayag kithelaga ningya sabat la apine sala hibo lona ampio alho mla anane sabat te juda mongna kesha Jesus Christ na sabat kilive kesha apostolum na kilive kesha nong ne itaga ithin shaya video akinu part 2 julo ampio alho plena ga nong kumtse kmatspeni